بسم الله الرحمن الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسنجلت والبنجي الله سبحانه وتعالى serta salawat ibn salam pa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, yarin sa biyawin program sin ad-da'watus salafiyah min pag-uhanan sin Ma'had Moro al-Islami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in dumihil kato nasihat sin guru kita na to biyawon. At topic niya paglumba-lumba, pahinang marayaw, ibang pag-us-us, hakaampunan sin Allah ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, dumihil kato lecture na doain kan Sheikh Abdul Khabir Abu Bakar. ليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan namo kama Islam, amuin timatay hugbiaon atawa kimikita iyan hapamaybay nila puji iwan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala karena inway tuud mapatut pujihun iwan sangliton sin kita ni malaika na marain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pagsyukur patuhan na to Rabbul Alamin daing mga ni'mat yanug haraknya kato taniyo iwan riziki piagbusnya kato taniyo mga katay manghuran in katan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natu ipagsyukurkan niya kanapan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan sin ka nikmatan sin Tuhan na to Rabbul Alamin bang kita ni magsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala ganapan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala afarman niya wala in syakartum la azidannakum bang kamu magsyukur ganapan ku kanyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa bang in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab amin hikapag maksiat na to patuhan na to Rabbul Alamin na siyasad diyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia magmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin siksa niya landu maulul. Da hindi mga umat Islam pagka nasabot na to in ni'mat sin Tuhan na to Rabbul Alamin marikato tanyo dahil nga sabab yan subay na to mapakay in ni'mat ini maun pahinang marayaw sabab mataud dahil habang sa manusya azaman na to ini yaun kanila in kusog in panganal marayaw yaun kanila in riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa wala nila piyakay di nila pagpakayun maun paamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan in Tuhan na to Rabbul Alamin
nagpatumtum kato tanyo, nagamay-amay nagdaak. Afarman niya, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fastabiqul khairat. Paglumba-lumba kamu pahinang marayaw. Maita kita papaglumba-lumbaon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab insurga amuin tiatagama sinallahu subhanahu wa ta'ala pamanga ipon niya amuin naglumba-lumba pahinang marayaw pamanga manusia amuin miyagad hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala in surga tiatagama sinallahu subhanahu wa ta'ala walu in lawang niya dahil nga sabab yan papaglumba-lumbaon kita nyo sintuhan na to Rabbul Alamin pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in pasurun niya kita nyo palawam sin kasanangan palawam sin surga amuin umbul hambuok surga amuin piaguhulaan atawa paghulaan sin mga kanabihan iwan sin mga syuhada iwan sin mga salihin surga umbul hambuok pangayoon na to yato fa Allah subhanahu wa ta'ala sa di mamarahi katutanyo intuput pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang wayroon amin piil niya bang di na to pag-anggaw taan amuin mahinang sabab in kakahinang yaun hikasud na to maun pa amin surga sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan intuan na to Rabbul Alamin nagdaak fastabiqul khairat paglumba-lumba kamu pahinang marayaw hinang marayaw amuin tiyugot kato sinallahu subhanahu wa ta'ala hinang marayaw amuin tiyugot kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wayroon hinang marayaw in wala siya kialukis halam sin Quran in wala siya kiawaita halam sin Quran in katan sin pakarajaan si huda in kaaunan niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala muamalat parsupatan ta papagkahita manusia in katan yan kiabutangan aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan di kita manjari imian aun wayroon nasabot halam sin Quran sa manjari tahinangon bang bihat tuhimu tingtain Quran afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitabi min syai wayroon nalipas halam sin kitab Quran hang sulag uno-uno malainkan inkatan kiabutangan aturan inamal sin kita niyo kiawaita halam sin Quran dahil nga sabab yan mga umat Islam himinang kita niyo amin tiyugot katutan niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ayaw kita niyo himinang amin akakahinang misan pa marayaw hapangatud sin kita niyo sa malaingkan wayroon nasabot halom sin Quran piyag marayaw sadya sin pagkahita manusia awab aun daing hamanga pakarajaan kasusuban sin kita niyo sa sumagawa di hikarayaw katutan niyo gaman hikakangi dahil nga sabab yan infarman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa iwan pagtulong tabang kamu maun pa amin marayaw iwan papagmawaga fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab maita pila na ring mga manusia amuin liupas nila in waktu nila pila na ring manusia liupas nila in nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala doon kanila manusia bukun hak lisuan sa naglisu-lisu nagpahil-pahil maun pa amin hinang marayaw amin tiyugot kato sinallahu subhanahu wa ta'ala
Dahil nga sabab yan mga umat Islam, bang kita himinang marayaw, ayaw kita magduarwa. Sabab aun day nga mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahinang sabab amuin hikasud sin kita nyo palawm sin surga bang natu siya kaanggautaan. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu abshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat dengan Tirmidzi. In sabda sin Rasul, o kamu mga manusia, pasapla kaniyo in salam. In pagyanun din di pasapla kun in salam, bukun at timubtub amin mamung kita assalamu alaikum. Sa sumakawa bang kita imian, maun patay manghutta muslim. Papagkahita manusia assalamu alaikum, subay di mo siya kakausan pasakitan. Dahil nga sabab yan, aun pahambog hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. In muslim, maun patay manghud niya mga muslim, matan in lasanya. Amuin masalamat niya, intay manghud niya muslim, dahin naman amuin hahimumungan, iban haamuin piil niya. Amin angkatun niya in 5, mahinang sabab amin pasakitan niya intay manghud niya muslim. Dahil hindi mga umat Islam, pag yanon apsyus salam bainaku wa apsyus salam, pasapla kun in salam, hati niya subay malappas intay manghud ta muslim, dahil haamin himumungan ta, bukun hat amin lapasun ta siya amin pamumungan. Sa sumakawa lapasun ta intay manghud ta muslim, dahil hakabtangan amin limot magtumbi. Sabab inkataan ini bang natu siya nahinang, bang natu siya na paragbus in pagyanun kasalamatan haantara sin kita niyo bang sa muslimin, hambuok siya dahil ha mga kakahinang marayaw na paglumba-lumbaan na to in parakala ini, in magpasaplag sin salam, kasalamatan haantara sin kita niyo bang sa muslimin, kasalamatan haantara sin magkahimanos siya. Ikaruan niya wasilul arham, iwan sugpatan niyo in pagulong iwan paglasa. Papagsugpatun in ulong iwan sin lasa, hati niya subay kita niyo malasa patay manghud na to muslim. Subay kita niyo malasa. Malainkan in paglasa, bang aun day nga mga tay manghud na to muslim, pasaran na to siya hinang maksiyat, inya tubukun paglasa. Pasaran na to siya day nga hinang kalawngan hinangun niya di na to minsan patumtuman, inya tubukun paglasa. Sab in kita bang kita malasa tay manghud ta muslim, di kita mabaya kasakitan intay manghud ta muslim. Di kita mabaya magdusa intay manghud ta muslim. Dahil nga sabab yan, bang aun kakitaan na to tay manghud na to muslim, 5 langgal sara haaturan hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun kakitaan na to tay manghud muslim, imihinang siya amin mahinang sabab hikapung sinamin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay na to siya patumtuman. Bukun isab kaluhon na to, sa patumtuman na to. Patumtuman na to, inhinang niya di kabayaan sin sara sin Islam. Iyat to mga katay manguran lasa. Wa at'imut ta'am, hati niya magpakaon kita sin kakaon.
magsarak ka. Sa magpajamu kita bukun pajamu amin aun tiutunguran. Bakarajaan. Subay sadya kita makapajamu. Ikaisannya magpajamu imanusya. Kabibiaksahan sin kita nyo. Ikaisannya bang aun tau mui hukum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawapak. Ayrun nakahadlaw ka mamatay, nagpapajamu. Aun pa kabibiaksahan sin kita nyo. Amin wala siyara katutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin lang ta maghinang pito. Magkaapatan. Inya to mga umat Islam. Bukun na siya dahil ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in pagpajamu, wayroon tunguran niya waktu. Kuno mawaya ka magpajamu. Sabang in kiaunan sin kita niyo mga umat Islam. Magpajamu kita, subay aun mawapat kato sa kaula-ula. Wala kita nasusasa, gaman na kukuyag kita. Yan mga umat Islam. Atawa, biyasin namin bulan ini. Makapagpajamu in manusya, subay sadya lang ta hawaktu pagbata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mga umat Islam way nakato siyara sin agama Islam. Bang natu ibalik pasal sila sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayru unjimatu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pakarajaan ini. Wayru unjimatu hajaman sin mga sahabat. Wayru unjimatu hajaman sin mga tabi'in. Bang natu hibalik paamin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw suntuan, in sarayaw-rayaw uupihan sin kita nyo maun pahinang marayaw in hadis sin Rasul khairul qurun qarni, in sarayaw-rayaw masa amunalaw niya in masaku hawak to amin buhi in Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahu. Mahulilaw niya amin sumuno hamasa sin Rasul amin masa sin kasahabatan. Summa alladhina yalunahum. Mahulilaw niya amin sumuno hamasa sin kasahabatan amunain mga tabi'in. Yaring mga umat Islam mapatut na tuupihan. Bukun amin zaman. Wayroon na piyagmarayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing pahamanga ikakahinang ikasud sin kita nyo palang sin surga wasallu billail wan nasu niyam. Iwan pagsambahayang kamu hatunga andum harum in manusya amin inaabu natutub. Artinya magqiyamul lail. In hadisin Rasul tadkhulu al-jannata bisalam. Makasud kamu palang sin surga halawang kasalamatan. Surah ini mga umat Islam. Sa utun na to in waktu na to di hadunnya. Sa utun na to in kusog ini nikmat ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pahinang marayaw. Bukun maun pahinang amin wayroon kapus pa iddahan niya. Sabab pila na manusia na naikod dahing hadunnya nalupas in waktu nila. Nalupas in kabuhi nila. Mayta sabab wala nila piyakay maun pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian mga umat Islam. In surga sinallahu subhanahu wa ta'ala bi ana sinagi di natu madawha. Di kita nyo pasurun sinallahu subhanahu wa ta'ala malainkan subay maampun sinallahu subhanahu wa ta'ala in pardusahan na to. Subay ampunun kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kung kita nyo ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay doon kita hakakahinang amin miyamagad habautan sin Quran iwan hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi dia kita nyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin mag-us-us. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Pag-us-us kamu maun mangayu kaampunan pa Allah pa Tuhan niyo sabab may ta in surga in luag niya biya sin pitong lapis langit
iwan sin gumi kansiyo atu siyasat dia uiddat lil muttaqin. Intao muttaqin, intao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyasat dia ha mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Intao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin manusia. Himihinang sinamin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta imaanib dahil nga amin tiakahan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, iwan sinamin tiakahan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nga pilabihaon manusia imanib law tahiminan sin daakan sa wala imanib dahil nga pianglangan. Himinang sindaakan sa wala imanib dahil nga pianglangan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab ito mga umat Islam, imano si abihat wala na sampurna in pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga pag-us-usan, ikaisa niya al-istighfaru lillah. Biadinin mag-istighfar in mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk siya dahil nga mga hinang marayaw. Biya na sinamin mamung kita astaghfirullah, atawa Allahumma gfirli, atawa Allahumma inni astaghfiruka. Sa sumagawa, biya diin, ini kaampun ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngayo kita kaampunan sa nagmamaksiyat kita kaniya. Na ngayo kita kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala sa bukon hat pagkahita manusia in lialawng ta sa sambil ginhawawaran ta lialawng ta. Biyarin ka ampun ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa impag iyanun istighfar, amin mangayo kaw kaampunan, mangayo kaw tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin katan hinang maksiyat, tinggalan mo na. Di na kau mag-isap-isap magbalik, pagsusunan mo na bang aw nahinang mo maksiyat, pagsusunan mo na fa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kabungsihan mo na siya. Labi luwa na tuod in magtawbat, subay ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtawbat na to, in pag-istighfar na to, bang in kiaunan na to, nag-istighfar kita pag sakali nagmamaksiyat kita, patuhan na to Rabbul Alamin. Himihinang kita sin pakarajaan, wala na siyunat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangahinang marayo mga umat Islam, di na to na kaunahan in mga kasahabatan, labi luwa na in Abu Bakar as-Siddiq. Sa sumagawa, bang na to kita-kitaon, mataw din nagparat saya ha Rasul. Matawod inimiyan in Abu Bakar Siddiq mapatut upihan sa sumagawa, bang nato kitaon in kakahinang nila mayo paamin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanalong sin Rasul hadis niya, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Subay kamu mamogbog sin sunnat ko, sunnat sin Rasul in papabogbogan kato. Bukon sunnat sin kamaasan na to. Bukon sunnat sin hisyo bang isyo. Bukon sunnat sin amin tao katatakihan na to pagdunguon. Bukon himumungan si manusia amin maingat magkaptangan sa in papabogbogan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat niya. Sunnat sin Rasul amuin day naman hahimumungan sambil papiil, sambil pasipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini in papaupihan kato sin Rasul. May tadi kita umupiha Rasul, may tadi ta kakaroon in hadis sin Rasul. Inkatan ini dahil mga hinang marayaw, subay na to paglumba-lumbaan in makad kita ha sunnat, umupi kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Iwan unulong sin Rasul, iwan sin amin mga sunnat sin mga khalifa. Sunnat sin mga khalifa pagpuas ko. Khalifa amin kaya halawang hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Khalifa amin nakaganti hawak tu amin pagpuas day amin kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sila na pasampay sinamin risala sin Islam sa may tadi na to yatuupihan may tain sabuton na to ngan sin katan manusia bang na to kitaon mga umat Islam wayroon manusia inbiyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran mapuas din ha mga kanawihan amunain mga kasahabatan was-sabiquna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila nakauna dahil amuin mga tao muhajir tao Makkah wal ansar mga tao ansar tao Madina iwan sinamin mga manusia miagad kanila radiyallahu anhum kaya ridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sila inbiyantog na may tadi ta sila upihan bangsa upama in pakarajaan sin kita ni wihaon marayaw may ta wayroon kawakan na to riwayat ha mga kakitab-kitaban in sila himinang sin pakarajaan biya sinamin jimaja to hazaman na to wihaon yan mga umat Islam dahil pahamanga hinang marayaw al-wudu in mag-ail kita daran in Bilal ibn Rabah sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga sahabiyun jalil nakulal siya sin Rasul amin katingog sin amin sikin niya amin takandak sin sikin niya yayari pa si hadun niya in katingog sin takandak sin sikin na yato na halaw sin surga nahinang sabab ha amin pag-ail niya ang kanalong sin kaiwanan in Bilal ibn Rabah wayroon na ba'talin ail niya bukon mawala na ba'tal sa kahaba longta aun jumat to amin malarak in ail niya mag-ail siya magtuy magwudu siya magtuy dahil pahamanga kalabyan sin pag-ail pagwudu hikaig sinamin mga kasaan na hinang nato hikaig ini mga umat Islam dahil nga sabab yan mga umat Islam biya na sinari insulga di madawhat sin kita nyo malengkan subay kita nyo mag-amal salih subay kita nyo mag-amal salih sa may ta insurga siyasad dia ha mga tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kana nasabot hadis qudsi a'dadtu li ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar siyad dia ko ha mga ipon ko salihin wayroon kita sin mata nila wala diungog sintaingan nila iwan wayroon na huna sin pangatayan nila uno amuna insurga sin Allah subhanahu wa ta'ala way na to kita insurga sa piarat saya na to way na to diungog bang uno in mga launta himumungan atawa uno in surga yaon inhalaw sin surga sa piarat saya na to dahil nga sabab yan mga umat Islam in tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala daran siya naghihinang marayaw dahil hindi mga umat Islam isyu in pagnganan tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala farman sin Tuhan na to Rabbul Alamin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin in mga manusia nagsisipat sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga tao nagnanapaka
Sibu daing kiaunan nila halong kaluhayahan iwan hakasigpitan. Da hindi mga umat Islam. Uupihan dakula pahinang marayaw hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hambuok masa naghajat inagama sin pangalta bukon mga di kakausan sintuhan na to Rabbul Alamin sa hinang sabab pagkain manusia di niya madawhat insulga subay sadya siya himinang marayaw amin nakawayaan sin Allah Ta'ala in katan sin alta sin Abu Bakar Siddiq piag napakanya fi sabilillah hadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukun amin kakahinang wayrong kapus paidahan bukun siyara ka to sin Tuhan. Bukun na mga kakahinang sin Nabi in pag napakahan na to. Bukun na mga amin sunnat sin mga sahabat. Bukun na amin mga pitwa sin mga tabi'in amin pitwa kiyawa na Quran iban hadis. Ya Abu Bakar Siddiq sambil naasubo siya sin Rasulullah. Ya Abu Bakar ang palong niya kiapin mo ha ahli mo. Lang sin Abu Bakar huun ya Rasulullah. Uno lang niya. Allah wa rasuluhu. In nakapin lang niya kiapin ko ha ahli ko amuna in Allah iwan sin Rasul niya. Masya Allah. Ya Abu Bakar Siddiq. Magnapakahadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Damikian hi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dianya in pangalta niya hang tunga sin pangalta niya piag napaka pa dan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian hi Utsman ibn Affan hang buok masa di matung in musim nagsigpit ha Madina. Halawman si Madina. Kulang in pagkaon lang tamisan aun sa mahal ka. Di matung in mga palilito in mga magbibisnis day nga hula Syam. In katan sin palilito yaon himahapa mani. Sa hi Utsman ibn Affan tanda sin insya mabaya siya sin hinahinang marayaw bininya in katan sinamindarangan sin tao siya. Bininya mahal ka ihalgaan kanya sa niya diarang niya patao Madina maluhay sambil na asubo siya sin mga pagkahin niya magbibisnis magdarakang iya Utsman aun pakalaw niya yan untong mo habihan na in darang mo law niya aun yatuha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan mga umat Islam. Sipat sintao. Nagmamabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga kasahabatan, bangaw na hinang marayaw, maglumba-lumba sila. So sila in mapatut na tuupihan, pahinang marayaw. Sila in mapatut na tuupihan, maglumba-lumba, pahinang marayaw. Bukon amin manusia. Maglumba-lumba, magpawantog hapag kahinya manusia. Sabmita, inhinang biyaon si manusia bangaon magpajamu atawa uno na pakaradyan bukon karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa magpabantog. Nakawidda lang in pagpajamu nila, nakawidda in mga yaon. Iyan mga umat Islam gaman na hinang nato padu sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon na ito din nga hinang marayo, bang nato ini kitaw. Damikyan, sifat pa sin manusia nagmamabuka fa Allah Subhanahu wa Ta'ala wal kadhimin al ghaidh. Magkapupo niya in ginawa baran niya bang siya dugalan. Amin dugal niya tu mapupo niya. Ang kanahambuok dengan mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayu wasiat patumtum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah wasiati aku patumtum ya. Unoy na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taghdab. Biag balik-balikan. Ayaw sadya kaulong niya magduwal.
Piyag balik-balikan sin Rasul, ayaw ko magduwal. Sabab may ta, in pakarajaan pagduwal, inyan gaman, hakas-hakasan kita sin syaitan. Ang kana, lang sin Rasul, bangko diukalan lang yung nagtitindog, lingkod ka. Banghinang mo na ingkatan sinaturan, asupaya malawa indugal, pag-ail na kaw. Asupaya malawa indugal. Amo yato in labi afdal. Imano siya mga umat Islam. Ayaw inwala kauliyang sin Allah subhanahu wa ta'ala indumugal ka pa Muslim. Sa mga umat Islam, liyang kaw sin labi luwa na inagaman na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyang niya kita in magdugal labi luwa na patay mangunta Muslim. Sab mahinang sawab, makahinang kita pabukon marayaw. Hari na ikaangkat ta in lima sa makapamisara kita patay mangunta Muslim simukon marayaw. Biya sinji maja tu bihaw na zaman na to. Pitnahan na to in makatay manguran na to Muslim. In silayan in panghindim nila bukon marayaw. Sin kiawa day nga Quran iban hadis. Ini mga umat Islam di manjari. Misan pa kauhauno lumawag kitab. Puas na sadya bang maray baha kitab sin mga tao amin manglalaw. Sa bang kitab amin kiawa nila in panghindu yaon day nga Quran iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruun kakitaan mo kitab innang Hindu amin papalaukan ka to intay mangunta Muslim. Papabisarahan ka to pamungmungan ta intay mangunta Muslim. Doain para kala. Bang dukalan in manusia, doain mahinang niya. Ayron na ka. Pamungmungan niya intay manghudya Muslim. Atawa, ang katun niya na in lima, puhiangaon niya na, pasakitan niya na. Inyan mga umat Islam, in pagdukal, tiakahan kato, sin agama Islam. Tiakahan kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yang indukal, subay na to mapupu. Damik yan, inya to mga sipat. Dahil nga mga sipat sin tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, dahil paha mga sipat. Wal afina anin nas. Manusya mapati maap papagkahin niya manusya. Subay kita mapati maap. Amin tiyo-tiyo, pakarajaan, bang bukunday sa mga piyagturan. Subay na to, ini bisarahon marayaw. Subay kita subay mapalaway tayo to. Bukun ni amin mag-us-us kita. Ang kanahambuok masaha zaman sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Hawakto niya na nag-khalifa. Aun jima to dahil nga mga raayat niya lang ta bukun marayaw. Aun doa magtay manghud miyat to kan Umar ibn al-Khattab nagbayta lang niya ya Amir al-Mu'minin bunal tuod lang niya in usog yan tidlok nila. Biyunok niya lang niya in ama na mo. Pag asubo sino Amirul Mu'minin, lang sinusog ini huon lang niya. Sabukon ko lang niya piyagturan. Wala ko lang niya piyagturan. May tatulong niya yung sin Umar ibn al-Khattab. Atin niya in kawayaan sin dua magtaymang hudyaon in usog yaon pagkaamoyan in nakabuno haama nila. In kabayaan nila hukumun qisas. Nalong sin Amirul Mu'minin wayron lang yung mahinang ko. Sabdi kung mamaap nila. Uno lang niya. Lang niya wiya ini lang niya Amirul Mu'minin. Hambuo kadlaw lang niya. Inunta ko lang niya nakatulong niya pa amin panghianom nila. Sinama nila. Manjari lang niya. Kimawa magtuinama nila. Batuan pa niya tilo lang niya inunta. Pag tilo niya lang niya unta, kyubdan hamata. Kita ko man lang niya inunta, kaya sakitan tuod. Kaya wisahan, kaya sakitan sa kyubdan hamata. Wala isa ba kulong niya nakasandal, kima isa ba kulong niya batu pag kita kulong niya ama nila tilo. Kyubdan lang niya hao amin na hinang sabab miyatay.
Sa inmaksud ko bukon siya tiluon. Bukon niya tumain inmaksud ko lang niya bukon siya mga patayon. At niya mamausad siya ako. Pagkatilo niya lang niya unta. Nawala ko lang yung piyagtuuran, miyatay. Na di mabaya indua magtay manghud. Sa sumakawa. Gaman siyong nilalong niya suway hukumun kisas. Nalong sin. Dua magtay manghud, lang sin usog ini, law niya okay na law niya. Way mahinang ko ang matin sara. Sa sumakawa, law niya. Ya Amiral Mu'minin, aun long niya manghud ko, sarta aun inilaw niya alta, kiawin kamo, sin mo maas na mo. Sumabaya ako lang niya, dahon ko na amat to kanila ibin, suminsan ako lang niya mapatay, naon lang niya alta, kiawin ko kanila amin alta, sin maas na mo. Long sin Amiral Mu'minin, lag kaw lang sin makatabang kayo mo, hati niya amin maggaranto. Jumamin kayo mo lang niya, ini kaw magbalik kaw mari. Nangasuwi no Umar ibn al-Khattab, iso lang niya makatabang kanyo, atay mangud nyo ini. Wayroon, ingkatan iman lo, sa aun hambu suara, dahing hatay ko, namunahi Abu Dhar al-Ghifari. Law niya ako ya Amiral Mu'minin. Doon man, law niya ikaw yung maggarantor lang niya ho. Nalaw niya katunakaw. How punta in kisa, doon man, miyabot ang kaadlaw ay panakabalik. Nasusain tao Madina, ba't sabab kaingatan nila, bang di na magbalik in usog yato, amo na in naggarantor yaon in hukumun kisas. Sambil miyabot in waktu pag ikato ado pagkita nila, amin miyabot na in waktu amin law taha puasin asar, yaon na inusog. Nag-us-us in manus siya, miyato pa amin lokal paghuhukuman. Dito man, long si Umar ibn al-Khattab, ari pakita nyo long niya, at ari na to palang hikawan in hinang magkisas, haasubong ko na along niya. Iyakaw long niya. May takaw long niya nagbalik pa. Wala mo long niya kiingatan, in wala takaulong niya. Hawak tulong niya sing kaig mo, wayroon takaulong niya piya jakahan. Wayroon takaulong niya piya urul bang hauno in hula mo. May takaulong niya nagbalik mari. Kaya ingatan mo rin pagbalik mo yan mari lang niya. Ikamatay mo na, law niya huon niya Amiral Mu'minin. Na may takaulong niya nagbalik. Amiral Mu'minin law niya, nagbalik ako, sabab karna nakajanji ako. So di ako lang niya mabaya. In pagbalik ko inilaw niya, jimanji ako kanyo, labi luwa na Allah subhanahu wa ta'ala, in hitunay ko in janji ko in pagbalik ko ini. Sabi ako lang niya mabaya, iyanun hasusungon masa, in Muslim di magpanunay janji, in Muslim putingan, di ya Amiral Mu'minin. Dahil nga sabab yan, yari ako nagbalik, timunay sin janji ko. Tiyawa, yaunay naggarantul, ya ka Abu Dhar lang. Kaya ingatan mo lang niya, hawak to ka o minjimamin ka niya, naggarantur, in siya magbalik mari. Kaya ingatan mo lang niya inhukuman, bang wala siya nagbalik mari, ikaw lang niya inhukuman, kisas lang niya niya Amiral Mu'minin. Namita ko lang niya, kima. Ya Amiral Mu'minin lang niya. Hambuok tay manghud ko Muslim, nangayo tabang. Wayroon makatabang kanya. Natiyawang ko lang yan. Tayo manghud ko siya Muslim. Sabay ta, kaya tumtuman nila in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. In Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi timatabang. Haipon niya. Bang in kiaunan sin ipon niya timatabang isa, patay manghud niya. Tiyatabang niya intay manghud niya. Natiyabang ko siya lang. Iman kaingatan ko, wayroon lang niya Muslim hindi magpanunay janji. Awag to yato mga umat Islam, kahupuan lang tasim kisa. Na misara magtuy indua magtay manghud. Law tay nambok ding magtay manghud na misara. Ya Amiral Mu'minin, bang lang niya ingkatan sin Muslim, biya inilaw niya in sipat. Isiw paisab lang niya. Isiw paisab.
inhambuok Muslim mangayu kanya kamaapan intay manghud niya Muslim dahil haamin kasaan na hinang niya di niya mamaap. Para hal kaya ingatan niya, hikamatan niya yung pagbalik niya marisa, nagbalik siya. Dahil nga sabab yan niya, Amir al-Mu'minin, hawihaon lang niya, miaap na mo na siya, di na lang niya ilanjal in paghukom kisas. So, hindi mga umat Islam, ingkatan sin nagkasabot na to ini, mga umat Islam. Suway na to pag-us-usan. Ingkatan sin nagkasabot na to, suway na to paglumba-lumbaan. Amoy niin mapatut pag-us-usan, amoy niin mapatut paglumba-lumbaan. Sabab meta, amoy niin hinang sin manusya naghihinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin, iwanin Allah subhanahu wa ta'ala, malasa siya ha mga tao marayaw, tao amoy nagnanap, amoy himihinang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, subay kita nyo, maglumba-lumba haamin mga nagkasabot na to kaina, subay kita nyo mag-us-us haamin mga nagkasabot na to ini. Sabab mayta inkatan ini paus-us kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Rasul hadis niya igtanim khamsan qabla khamsin. Sa utan niyo in 5 parakala hawala pa di maragpak in 5 lawan niya. 5 parakala di kato tanyon ianug harasin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok day ha mga 5 to siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hayataka qabla mautik. Sa utain kabuhi mo maginang kau marayaw. Paglumba-lumba ka mo pahinang marayaw. Hawala pa di maragpak in lawan niya in lawan sin kabuhi amo na in kamatay. Dahil hindi mga umat Islam. Sa uton na to in kabuhi na to maglumba-lumba pahinang marayaw. Sa utain pagdaya mo in alta mo in pagdaya mo hawala pa di maragpak mo kay mo lang sin Rasul in kamiskin mo. Sa utain waktu mo hawala pa di maragpak mo kay mo inamin kalikapan mo. Sa utain kabata mo hawala pa di maragpak in kalaas mo. Ini ipapasaot ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakain kita ipapasaot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa amin hinang marayaw, maglumba-lumba kita nyo pahinang marayaw, mag-usus kita nyo mga yukampo ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab amurayni in mahinang sabab luto na to palam sin kubul na to sambil mangarap kita nyo umalog pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mauli magsyarang sukur haamin man nagkainahon sin pakarajaan ini magsyarang sukur pamin mga manusya long ta amin manayma hamanga patumtum na mo rendi magsyarang sukur kami labi-luwa na pa Allah subhanahu wa ta'ala iban salam dua maun kanyo katan mga katay manghuran amin na mga kimi kita biyaun yan napamay-may nila iban sintimatay hug wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito na mungkin nasihat sinabuk sing guru ambuk guru sing kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mahina nasihat tu paduman pamintangan aku akabuhi sin tiap-tiap din katut niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tabusun na to in program sing kita ni pagdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.